Khuleka kithi emantungweni nina bakaMbhengula wakithi onjoboka inyathelwa ebeinyathelwa ngeza ushaka senza ngakhona ebeinyathelwa ngeza uzwide kalanga unkomo zinendumo zinenhlokomo zibiza ukukhashana ungwalo kaMashobana ungwalo semazibukweni inkosi kuloBhengula leyo inkosi yakithi kwaBulawayo ngethemba basaphila besilo ngethemba basaphila abenkosi nina besilo le insizwa lezi eniyibonayo lapho esithombeni insizwa lezi ezazingamaqhawe enkosi kuloBhengula izikhulu zenkosi kuloBhengula lezi eniyibonayo niyibona njengoba icijile kanjena zayilungela ke ukuya eNgilandi lena kuQueen Victoria nina besilo njengoba niyibona ke zibopheke othayi kanjena nina bezulu eliphezulu kushuthi ngaka left ubabayana insizwa yakwaMasuku insizwa yakithi eGudunkomo bese ke ngaka right kube umtshede wakwandiweni umtshede lona waqanjwa ngegama lika Robert Moffat igama elithi umtshede kuzokhumbuleka phela no Robert Moffat naye wayibizwa ngalelo gama igama lika Mtshede nina bezulu eliphezulu njengoba nizibona le insizwa lezi ihleli kanjena zayilungela khona ukuya eNgilandi nina besilo nina bezulu eliphezulu zayithunywe ke yona inkosi yakithi kwaBulawayo inkosi uloBhengula nina beqhawe zagcina ke zingasafikanga nokho le insizwa lezi zaphelela eKapa ezavinjwa yikhulu zamangisi ezayiqishelena eKapa isizathu salokho sokuvinjwa kwazo kwaba ukuthi ke amangisi nina besilo ayesezwe ke umbiko wokuthi ke sekubulawe ke amanxusa enkosi uloBhengula amanxusa enkosi uloBhengula aye eqisheke ezweni labangwato ezweni osekuyibutswana khona namhlanje ngakho ke amangisi agcina ke eyivimbile le insizwa lezi zangabe ke zisaqhubeka ke ngohambo lwazo lokuya ke kuQueen nina bezulu eliphezulu kulawo manxusa ke abulawa kwakukhona ke noMantusi wakithi oyengweni insizwa yakaMthethwa uMantusi wasoyengweni nina besilo wabulawa ke kanye nabanye ungubo naye ke wabe kanye nalawo manxusa ngubongubo indodana yenkosi uMzilikazi umne wabo wenkosi loBhengula yena wathi galo yephuka wabaleka waphindela kwaBulawayo kanti ke uyothi mayifika afice ke uBulawayo umuzi wenkosi loBhengula usungqungqusiwe ngomlilo usushile umbuso usuchithekile nenkosi nayo isinyamalele nina besilo kushuthi kwaku 1894 ngoba phela uBulawayo nina besilo kuthiwa washiswa lapho koLwezi 1893 nina bezulu eliphezulu nina benkosi emva ke kokwehlulwa kukaMthwakazi kuhlulwa impi yamangisi kaCecil John Rhodes nina bezulu eliphezulu nina benkosi ngaka left nina besilo ubabayana njengoba bese ngishilo insizwa yaseGudunkomo kwaMasuku ngaka right kube umtshede wakwandiweni insizwa yakithi eMangweni ondiweni abasemangweni nina bezulu eliphezulu kwakuzoba uhambo lwesibili ke lolu nina beqhawe kuzokhumbuleka ke ukuthi uhambo lokuqala kwakuhambeke ulotshe ke kwaseMatshalini ekanye ke nayo lensizwa eniyibonayo lana ubabayana lena engaka left nina besilo ubabayana wakwaMasuku kusho ubabayana ke na wayeyazi indlela wayeyazi ngempela lesithombe lesasashaywa ke ngenkathi ke ulotshe esebulewe sesocongwe inkosi yakithi kwaBulawayo inkosi uloBhengula kuthiwa kwasocongwa ngo-1889 lesithombe lesi sashaywa ke emva kuka-1889 baphile abesilo baphile abezulu eliphezulu baphile amantungwa amahle nina bakaBheje sengome Bheje weguma ubhacabhaca lwabentungwa inkomo enye igijima kuyikamavimbela inkosi yakithi etsheni leyo inkosi uBheje kaMagawuzi niphile bentungwa.